ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷманд. Инак соли равон моҳи мубораки рамазон 2 апрел оғоз меёбад. бо мақсади шарҳу изоҳи фазилатҳо, муқаррарот ва ҳамзамон вазифаҳои ҳар як бандаи муъмину мусулмон дар ин моҳи шариф мо тасмим гирифтем ки ба ин барнома сархатиби масҷиди ҷомеи марказӣ ба номи хоҷа муҳаммади башоро аминҷон ғаффорзодаро даъват намоем. домонои муҳтарам, дар оғози суҳбат ман мехостам дар бораи фазилатҳо ва рукни ин моҳи шарифи рамазон оғозу соатҳои саҳархӯрию ифтор ва дигар қоидаҳои он каме маълумот медодед. марҳамат. ташаккур. ман аз фурсат истифода карда ҳама бародарон ва хоҳаронро бо ҳулул ва фарорасии моҳи шарифи рамазон табрикот мегӯям ва шукри худованд мекунам ки ҳар яки мо шуморо дар ин рӯзи муборак, моҳи муборак бори дигар худованд насибу рӯзӣ кард ва ба ҳамагон маълум аст ки моҳи шарифи рамазон барои тамоми мусулмонҳои ин кураи хокӣ як ибодат аст, як ибодате ки тибқи фармудаи худованд дар қуръон бо наси қуръонӣ собит шудааст, яъне бо далели қатъӣ ки худованд дар сураи бақара мефармояд: аъузу биллаҳи минаш шайтонир раҷим шаҳру рамазон аллазӣ унзила фиҳи лқуръан ҳудан линнаси ва баййинатин минал ҳуда вал фурқон фаман шаҳида минкуму шаҳра фалиясум ва ман кана маридан ав ала сафарин фаиддатун мин айямин ухар юриду ллоҳу бикумул юсра ва ла юриду бикумул уср. садақаллоҳул азим. худованд дар ин ояти муборака фарзияти собит шудани моҳи шарифи рамазонро фармоиш метинад, собит мекунад ки моҳи шарифи рамазон дар қуръон нозил шуда ва ҳидоят аст барои мардум дар ин моҳ, яъне ки моҳи шарифи рамазон рӯза доштан барои ҳар як фарди мусулмон, инсоне ки ба балоғат расида, инсоне ки бо ҳушу бо ақл ҳаст, ҳам зан аз занҳо ҳам аз мардҳо фарз аст, яъне аз субҳи содиқ то фурӯ рафтани офтоб, яъне рӯза доштан барои мо шумо фарз шудааст. албатта барои ин хос барои инсонҳои солиму ононе ки муқим ҳастанд ва ононе ки бемор ҳастанд. ки фармудаи қуръон мефаҳмад ки фаман кана минкум маридан ав ала сафарин фаиддату мин айямин ухар. агар шумо гуфтем ки бемор бошед, қудрат тавоноии рӯза доштан надоред, метавонед рӯзатонро хӯред ва баъд аз моҳи шарифи рамазон ки бо саломатӣ баргашт, метавонед қазои унро адо кунед. ва ҳамчунин дар сафар, агар миқдори сафар 80 ё ки 84 километр фақиҳои ислом муқаррар карданд, дар ҳамин сафар кадом касе ки агар қудрат тавоноӣ доштан ин рӯзаро дошта бошад, дорад, хуб аст. агар дошта наметавонад, метавонад ки рӯзаашро хӯрад ва як рӯзаш ба як рӯз рӯза дорад. ҳамчуноне ки фармуда шудааст ки ҳия рухсатуллоҳу лака, ин рухсати аллоҳ барои бандагонаш аст, ки худованд мегӯяд ки юридуллоҳу бикумул юсра ва ла юриду бикумул усра. худованд барои мо шумо дар ибодат сабукиро фармудааст, на вазнинниро. барои ҳамин кадом кисе ки агар бемор бошад рӯза дошта метавонад, агар дорад хубтару авлотар, ва агар дошта наметавонад, метавонад рӯзаашро хӯрад ва баъд аз он бо рӯзаашро қазо бидорад. ҳамон кадом касоне ки дар сафар ҳам бошанд. як ривоят ҳаст ки расули худо бо ҳамроҳи саҳобагон буданд ва як мардеро диданд ки ба худ як соябон омода мекард. пас гуфтанд ки чаро ӯ кисту барои чӣ ин гуна мекунад? гуфтанд ки ӯ мусофир асту аз рамазон, аз рӯза доштанаш машаққат дорад, соя меҷӯяд. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд ки лайса минал барри ассияму фи сафари, хуб нест дар сафар, яъне рӯза доштан. ва ҳамчунин рӯза рухиса лишайхи лкабири ан юфтира ва ютъима ан кулли явмин мискинан ва ла қадо алайҳи. фармуда шудааст ки барои шайхҳои фонӣ, шайхони
مویسفیدانی پیر، آدم های مثل زن های کم پیر شدن و اونها دیگر توانایی قدرت توانایی روزه داشتن ندارن، آنها باید که فدیه دهند. فدیهش از طرفی مثال اگر خودشون دارا باشن، خودشون اگر نتوانن من فرزندانشون میتونن هر یک روزش به امروز مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان فدیه را مقرر با 14 سومونی کرده است هر روز. کدام کسی که روزه بعد ماه شریف رمضان باز بیمار هست و باز روزه داشتن قادر نیست، او باید که فدیه دهد، یعنی 14 سومونی در یک ماه 420 سومونی می شود. خب فدیه رو بخید دادن است. فدیه رو برای شخصای الصدقات للفقراء و المساکین، برای فقیران، برای مسکینان، برای عاجز ماندگان، یتیمان، بیوه زنان، برای همین ها داده می شود. دومولو همین داشتنی روزه ای که قضا شد کی به معین شده است پس از اتمام ماه شریف رمضان در روزهای عید یا با مهلت معین دارد. روزه قضایی ماه شریف رمضان مدت و وقتی معین نداره. هر وقتی که وقت دریافت میتواند که در هفته یک بار دارد. هر هفته یک بار داشته، مثلا چند روزی که 10 روز اگر قضا کرده باشد میتونه هر هفته یک بار دارد. یعنی در روز عید فطر نه در روز عید فطر یعنی ایام التنحیه میگویند 5 روز هست که در یک سال در اون روز روزه داشتن جایز نیست. من یک روزش روز عید رمضان است، بعد دیگر عید قربان و 3 روز دیگر ایام تشریق میگویند. انا همون بعد یک مسئله دیگر است در بسیار سوال میکنند، زنهای حامله و زنهای شیر دهنده کودک دارن، اینها چیکار کنند؟ اگر دانند که طبیب حاضر یک وراچ به آنها گفته که یعنی همین روزه داشتن آنها برای جنینشان، برای شاید برای نابود شدنشان سبب باشد، اگر باید که روزهشون رو خورن، هم حامله ها میتونن که روزهشون رو خورن و هم مادرانی که شیر میدهند اینها هم باید که روزه هاشون رو خورن. و گروه زیادی از علما گفتن که یک روزش به یک روز پس روزه قضا رو ادا میکنن در غیر رمضان. بعض علما به مانند ابن عمر و ابن عباس عقیدهشون است که فدیه دهند. بعضی علما گفتن که هم فدیه دهند هم روزه قضایی رو دارن. لیکن صاحب کتاب میگوید که بر زنهایی که پشت سری هم حاملگی دارن و شیردهی اوقات آنها را به همین مشغول ساخته است که دائما مثلا هر سال تولد میکنن و بعد هر سال دائما حامله هستند، دائما در شیردهی هستند، اینها را صاحب کتاب میگوید که چیکار کنن؟ فدیه دهند. فدیه هر روز 14 سومون دهند، در ماه 420 سومون چطور که از طرف مرکز اسلامی مقرر شده است دهند. انشاءالله به ملال میتونن که روزشون رو خورن و فرزندانشون را به سلامت تولد کنن، به دنیا بیارن و یا اینکه شیر دهند. دوستان محترم، ماه شریف رمضان عبادت جسمانی، عبادت روحی و عبادت مالوی هست. همین مفهوم ها رو کمی شرح میدم. بله، در حقیقت چیزی که شما گفتید ماه شریف رمضان یک عبادتی مخصوصی است که خداوند فرموده است که الصیام جنة، یعنی همین در حدیث قدسی آمده است که الصیام جنة فاذا كان يوم صوم من احدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن صابته احد او قاتله فليقل اني صائم. یعنی که این عبادت به خاطر این هم عبادت جسمانی، به خاطر اینکه روز تا بگاه هم گرسنه میمونن، هم از تشنگی اذیت میکشن و هم در صحرا کار میکنن یا که در کارخانه ها کار میکنن، یعنی سبب اذیت جسمانی جسمشون لیکن در این مکافات هست، در آخرت در جنت ان شاء الله اجر میبینن. و چطوری که اونجا حاضر در حدیث خواندیم هم عبادتی تفکری روحی معنوی هست. در حدیث آمده که خداوند من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. یعنی اگر کدام انسانی که روزه می‌دارد و کارهای زشت انجام می‌دهد، گناه انجام می‌دهد و با زبانش کسی را آزار می‌دهد، غیبت می‌کند، سخنچینی می‌کند، کسی را دشنام و حقارت در خاندان، غربت دارد، بعضن
می شود که آدمای سیگاری، آدمای نوس میکشند، بعضی ها با همین سبب خودشون اداره کردن نمیتوانند، در خانه غربت جنجال میبردارند. از این گرسنه و تشنه نشستن آنها بر خداوند هیچ حاجتی نیست. بنابراین انسان روزدار باید این روزه این است که در برابر گرسنه و تشنه بودن باید که هم زبان را روزدار باشد، زبان انسان، هم قلبش، هم عملش، هم دست و پایش، همه عضو انسان باید که روزدار باشند، با یک فرهنگ اسلامی، با معنویات یعنی مکمل باشد که این روزش باید که چی باشد؟ هم باید که رزقی که میخورد حلال به دست آوری، با مهنتی حلال آمدگی باشد و کسی را نرنجاند. تا حتی در یک حدیث دیگر آمدن که لیسیامی گفته شده که همین روزه یک سپر است از آتش دوزخ و هم از گناه ها. وقتی زنی که شما روزدار هستید، با یک کسی با شما در غضب شده با شما جنجال میکنه، غربت میکنه، شما گویید که ای برادر من روزدار هستم، ای برادر، ای خواهر من روزدار هستم، گفتن خودتان را از همون جنگ و خرخشه او دور سازید تا اینکه روزه شما به فسادی نرود، به بیهوده، به باطل شدن نرود. وابسته به عبادت مولوی چند دیشه دارید؟ بله، در یک حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که صوم رمضان معلق بین السماء والارض لا یرفع الا بصدقه الفطر. ببینید که عبادت را خداوند هم عبادت جسمانی، هم معنوی و هم عبادت مالی است این ماه شریف رمضان، به خاطر اینکه صدقه فطر دارد. یعنی صدقه فطر به خاطر چی؟ در همین حدیث که اوزی خواندم گفته شده است که صدقه فطر یعنی ماه شریف رمضانی که هر بنده مؤمن می‌دارد بین زمین و آسمان معلق می‌ایستد تا اینکه صدقه فطر ادا نشود، یعنی حق مسکین و بیچاره و بینوا و عاجزان و درماندگان رو بدهی، یعنی این عبادت است. و همچنین مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان مقرر کرده امسال سال زکات در این سال 2022 و خب 35,000 سومونی. کدام کسی که 35,000 سومونی پول دارد در همین ماه شریف رمضان اگر زکاتش را دهد خیلی اجر و ویش بسیار، برای اینکه این روزهایی که در ماه شریف رمضان هست نسبت دیگر روزهای دنیا خیلی تبرک و درجه‌ناک و ثوابش خیلی بسیار است. بنابراین کدام کسی که اگر پولش در 35,000 سومونی باشد او صاحب نصاب است، یعنی از نگاه اسلام او آدمی دولتمند است و همین خاطر او باید که از همین 35,000 سومونی 875 سومونی جدا کرده برای مسکین‌ها، برای فقیرها، برای یتیمان، بیچارگان با خواهش خودش برای همینا دهد و بعد این عبادتش عبادت میشود. ببینید که تمام کارهای خیر را که در همین ماه شریف رمضان خواه از لحاظ صدقه فطر، خواه از لحاظ گفتیم زکات، اون خیر و احسان هایی که انسان میکنه، مثال یک مسکین یا همسایه‌اش یا درمانده بیچاره رو میبینه که در خانه‌اش مثال به مانند دیگران یک خوراک، یک افطار کردنی اشیاء مواد خوراکه ندارد، برای او از جهت سوم، از جهت خوراکی، از جهت نان یا روغن یا اینکه یک چیزی که بر او احتیاج دارد کمک کند، این اجرش خیلی 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 بلند است، خیلی بسیار زیاد است که از این فرصت هر یکی ما باید که استفاده کنیم و این لحظه های ماه شریف رمضان، این روزهایش رو هر دقیقه اش رو غنیمت دانیم و هرچی بیشتر عبادت و خیر و احسانمون رو در همین ماه شریف رمضان کرده گذاریم. امینجا غفارزاده، ماه آخر در قلمرو تاجیکستان با بعضی تاثیرهای خارجی نرخ اسعار تغییر یافت. با همین بهانه نرخ بعضی محصولات خوراکی از جمله آرد، روغن، شکر، قند و غیره ها نسبتا قیمت شد. خوشبختانه هفته های آخر اسعار هم تغییر یافت. الکی قرب پول روسی خیلی بالا شد و سطح پیشترش برگشت و همزمان دلار امریکایی هم نسبتا پایان رفت. ولی در بازارهای ما تا به حال همون نرخ‌های پیشین باقی مانده است. شما از همین تاجران، از صاحبکاران چی درخواست دارید که در ماه شریف رمضان برای دستگیری مردم نرخ‌ها را نسبتاً ارزان کنند؟ بله، خیلی خوب قید کردید. خیلی مشاهده می شود که در هنگام فرا رسیدن
ягон гуфтем ҷашнҳо, идҳо, махсусан дар моҳи шарифи рамазон ки талаботи мардум ба маводҳои хӯрданӣ бисёртар мешавад ва харид бисёр мешавад. Аз ҳамин истифода бурда баъзе тоҷирон нархро баланд мекунанд, ё ин ки он нархе ки бисёр читар ки шумо зикр кардед дар вақти пул қурбаш боло рафтану поин рафтанаш чӣ мешавад, баланд мешавад, дигар бо паст мешавад, онро риоя намекунанд. лекин худованд сариъул ҳисоб аст. худованд дар Қуръон омадаги сариъул ҳисоб, ӯ хеле зуд ҳисобкунанда аст. Аз ҳамон ҳисоб-китобҳои бухгалтерӣ ки дар дунё мекунанду ҳар як тоҷир мекунад, худованд аз ӯ беҳтару хубтар медонад ки дар кадом тарафи дунё пул кадом андоза рафтан, нарху наво ва чӣ гуна аст. Бинобар ҳамин таъкид шудааст ки ин дар як ҳадиси муборак омадаги инна туҷҷара юбъафуна явмал қиёмати фуҷҷаран, яъне баъзе тоҷирон дар рӯзи қиёмат яъне фоҷир, табоҳкор зинда мешаванд, яъне одами бадкор. илла ман иттақаллоҳа ва барра ва садақа, магар ҳамон содиқоне ки некукор ҳастанд ва тақво доранд ва инсонҳои босадақаи бораҳм ҳастанд. яъне аз рӯи ҳамон фармудаи худованд, аз рӯи як гуфтем як раҳм, як адолат, аз рӯи ин гуна амал мекунанд ва дар ҳамин моҳи шарифи рамазон барои рӯзадорон метавонанд ки нархро арзон кунанд. иншоаллоҳ онҳо аҷри хеле азимро соҳиб мешаванд. инсон метавонад ба воситаи ҳам ибодат ва ҳам як касбе ки дорад, метавонад ки сазовори ҷаннат шавад, сазовори беҳтарин ҷаннат шавад. махсусан тоҷиронро дар ҳадиси дигар таъкид шудааст ки нисбати тоҷирон ки тоҷирон дар рӯзи қиёмат ҳашр мешаванд бо шуҳадо, бо сиддиқону бо пайғамбарон. ҳамон тоҷироне ки раҳм доранд, ҳалолкор ҳастанд, аз ҳаққи мардум парҳез мекунанд, нархро боло намебаранд. лекин мутаассифона баъзе инсонҳое ки ҳастанд мехоҳанд ки нарх боло равад. як ҳадисе ҳаст аз пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ки ман дахала фи шайъин мин асъарил муслимина лиюғаллияҳу алайҳим кана ҳаққан алаллоҳи табарака ва таъала ан яқудаҳу биъазмин минаннари явмал қиёмати. дар ин ҳадис чунин таъкид шудааст ки он касоне ки дар бозор ҳаракат кӯшиш доранд ки нархро боло баранд ва нисбати мардум як гаронӣ ҳосил шавад, дар ин сурат худованд худаш шахсан ҳамон инсонҳое ки нархҳоро дар бозорҳо гарон мекунанд ва кӯшиш ба ҳамин ва саъй ба ҳамин доранд ва рағбату хоҳишшон ҳамин аст, онҳоро дар саъри дӯзах худованд худаш онҳоро мақом медиҳад. худованд аз ин рӯзҳо паноҳ диҳад. ва албатта ман бовар дорам ки тамоми мардуми мо, тоҷирони мо дар хизмати халқ ҳастанд. худи ҳамин хидмати халқ ин худаш ибодат ҳисоб мешавад. вақте ки шумо намоз хондед, рӯза доштед, вақте ки ҳаққи мардум намехӯред, бо мардум муомалаи хуб доред, нархро арзон мекунед, ба хотири ҳамин моҳи шарифи рамазон, дар моҳи шарифи рамазон барои мардум сабукӣ меборед, аллоҳ таъоло дар як ҳадис мегӯяд ки валлоҳу фи авни алабди ма кана фи авни ахиҳи. худованд бар кӯмаки ҳамон бандагоне ҳаст ки он бандагон дар хидмати мардум ҳастанд, дар кӯмаки халқ ҳастанд. иншоаллоҳ дуои халқи гифте, як мисол нарх арзон кард, як муомилаи хуб кардед, чанд кило бораша баркишида додед, ба шумо гуфт ки раҳмат, худо 1,000 диҳад, худо баракот диҳад, иншоаллоҳ ин баракот мешавад. лекин кадом касе ки нарху наворо боло мекунад ба сабаби ҳамон лаҳзае ки як пули зиёд, як суми зиёд мегирад, оқибаташро андеша надонад ки он пули зиёди гирифтагиаш барои ӯ заҳр мешавад. як нобудӣ, як сӯзиш, як бемор шудан, як фалокати дигар бар сари одам рух мезанад, одам худаш бехабар мемонад. бинобар ҳамин барои тамоми деҳқонҳо, барои тамоми тоҷирон таъкид ҳамин аст ки агар хоҳем ки худованд дарҳои раҳматашро кушода кунад ва ин гулҳое ки шукуфта истодааст худованд дар ҳифзу амонаш нигоҳ дорад, деҳқонҳо бояд ки ушрро аз 10 кило 1 кило, аз 20 кило 1 кило агар хароҷот дошта бошад 1 кило диҳанд. бинобар ҳамин нисбати тоҷирон, соҳибкорон низ таъкид мешавад ки закоташонро бидиҳанд, ки аз закот бехабар намонанд. кадом касе ки иншоаллоҳ агар закоташро медиҳад,
молу сармояу сарвату саломатии ӯро худованд дар ҳифзу амонаш ҳамеша нигаҳ медорад. Мо ки мусулмон ҳастем бояд ки тибқи ҳамин гуфтаҳои худованду тибқи гуфтаҳои расул пайғамбари мусаллам гуфти тибқи уламо пешвоҳо амал кунем. Иншоаллоҳ ҳам саодати дунё ва ҳам саодати охират ба насиб мешавад. дар бораи тақвими моҳи шарифи рамазон ки маълумот бидоред? бале иншоаллоҳ мана бо таваҷҷӯҳи ходимони дини масҷиди марказӣ тақвими панҷакин май шуд, мураттаб шуд ва иншоаллоҳ ройгон барои мардум дода мешавад. Марҳамат омада аз масҷиди марказӣ ё ки дигар масҷидҳо ва омада метавонед тақвимро гиред ва тибқи дастуроти ҳамун дар тақвим гуфта шуда амал кунед ва Аллоҳ баракат диҳад ва худо рӯзои нек диҳад ва мушкилои осон кунад ва ибодатамоя худованд ба даргоҳаш қабул кунад. аз ҳар гуна хавфу хатару офату балоҳо Аллоҳ дар амонаш нигоҳ. яъне агар рӯзи 2 апрел моҳи мубораки рамазон оғоз шавад, мардум алкои шаби якум, бале рӯзи ҷумъа, пагоҳ рӯзи ҷумъа иншоаллоҳ баъд аз вае ки хондем намози ҷумъа хондем, бегоҳаш баъд намози хуфтан ба таровеҳ сар мешавад дар ҳама масҷидҳо таровеҳ хонда мешавад. Баъд чизи дигараш таъкид аст ки ҳеҷ гоҳ дар хонаҳо ташкил карда таровеҳхоне накунанд, то ин ки агар кадом касе ки пешдасти худ бе иҷозати гуфтем ки мақомоти дахлдор бе иҷозати бахши дин агар дар ҳар хонае ки таровеҳ дастаҷамони худашон ташкил карда мехонанд, онҳо ҷавобгар мешаванд. агар инсон бемору нотавон бошад, худаш метавонад дар хона худаш бо ҳамун аҳли оилаи худаш метавонад таровеҳ хонад. лекин кадом касане ки солим ҳастанд, алҳамдулиллоҳ мана имрӯз масҷидҳо кушода, ороста, обҳои гарм, шароити хуб барои тоҳарат, барои нишастан, барои хондан, ҳама шароиташ хуб аст. ҳам гарм асту, ҳам равшан асту, ҳам олимо ҳастанду домлоҳо ҳастанду суҳбат мекунанд, амри маъруф мекунанд, ибодат мекунанд. ин авлодтар, ин савобаш бисёртар аст. муҳтарам домуло, масалан дар рӯзи аввали моҳи шарифи рамазон саҳархӯри муддата чӣ қадар муайян шудааст? вақти ифтор чӣ қадар муайян шуд тақрибан? акнун вақти ифтор то 4:38 саҳархӯрӣ. бале саҳархӯриш то 4:38 даҳан баста мешавад. хоб ваяш то 6:59 тақрибан соати 7 ифтор, тақрибан соати 7. ин боз тағйир меёбад, ин ҳар рӯз 1 дақиқа 2 дақиқа тағйир меёбад. тибқи тақвиме ки мегиранд иншоаллоҳ тибқи аввал амал мекунанд. баъзеҳо ифтор ташкил мекунанд. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъам ва дашту маросим дар Тоҷикистон амал мекунад. ҳамин ифторҳои меъёра чӣ муайян шудааст? акнун ифтор фақат дар доираи оила, фақат ифторҳои калон маънас, ифторҳои калон маънас. онҳо метавонанд мардуме ки ҳамон аз ҳисоби ифтор ба мардуми камизод кӯмак кунанд. ин беҳтар аст. бубинед ки мисол агар 2 кило гӯшт харидем барои камизод додем, барои ифтор аз ҳамон оила як кас омада, як кас ифтор карда рафтааст. лекин агар 2 кило гӯшт харидем ё як қопча орд харидем ё як равған харидем додем, дар он шояд ки 11 кас бошад. онҷо 11 савоб куҷо асту як савоб куҷо аст? ин беҳтар аст. як ҳоҷаташ равон мекунад, як мисол чанд кисоли дигар бо гӯшнаҳо сер мешаванд. ҳар луқмае ки барошта мешавад, хӯрда мешавад, ҳамун мискин барошта, ё ки ҳар оилаи худаш ба ҳар касе, ҳамун падар бошад агар кор мекунад, оиларо таъмин мекунад ва ҳамун занаш, кӯдакош ҳар луқмае ки мебаранд мехӯранд, барои ӯ 10 аҷр дода мешавад. ва ҳамчунин барои ҳамсоягон, барои бечорагон, барои муҳтоҷон албатта хайру эҳсон кардан. рӯзи қиёмат пурсида мешавад, аҳли дӯзах ва аҳли ҷаннат аҳли дӯзахро мепурсанд ки ма салакакум фи сақар, чӣ чиз шуморо дӯзах овард? онҳо мегӯянд лам наку минал мусаллин, мо дар дунё ибодат накардем. валам нутъимул таъаму мискин, нутъимул таъаму мискин, яъне ҳамин як мискини бечораро таом надодем, дастгирӣ накардем. ва кунна нахуду маъал хоидин, бо ҳамроҳи ҳамин гуна инсонҳо будем ки ақидаашон вайрон буд. ва кунна нахуду маъал хоидин, то ҳамин вақте ки мо ба ҳамин рӯз гирифтор шудем, намедонистем ин чизро. бинобар ҳамин мегӯянд ки
در یک حدیث پیامبر حضرت علی برای لقمة من صدقة خیر من الف رکعت، در همین شیخ سعدی میگن که به احسان آسوده کردن دل به از الف رکعت به هر منزله. یک گرسنه رو یک لقمه نان دادن به از 1000 رکعت در 1000 موقع نمازی زیادتی خوندن است. این ثوابش بسیار خوب است. تشنه را دادن، گرسنه را سیر کردن، یا حاجتمند حاجتش را روا کردن، خیلی اجر و ثواب. شاید که نجات ما در همین باشد. تشکر. در خاتمه این برنامه با مردم شریف پنجگین در ماه شریف رمضان چه آرزوی تمنا بود؟ اولا تمنا آن را دارم که همه در این ماه شریف رمضان سلامت باشند و از عبادت غافل نباشند. در این ماه شریف رمضان را غنیمت دانند، بیشتر عبادت کنند، بیشتر خیر و احسان و دستگیری و به دیگر سخن خوب و جنگی هایی که اصلا آشتی شوند، کینه و کدورت را از قلب برداشته کنند، به خاطر ماهی مبارک، به خاطر عبادت، به خاطر جنت است. خداوند همه را موفق و کامیاب این دنیا و آخرت گرداند. تشکر. بیننده‌های عزیز و ارجمند، در خاتمه این برنامه من باری دیگر از نام همه شمایان و محترم امین جان غفارزاده سرخطیب مسجد جامع مرکزی به نام خواجه محمد بشارا برای یک صحبت خیلی پرمحتوا بخشیده به ماه شریف رمضان عرض سپاس می‌نمایم و امید می‌کنم که واقعاً ماه شریف رمضان به یک ماهی رحمت، به یک ماهی شفقت، به یک ماهی صداقت، به یک ماهی خیر و ثواب همه بندگان تبدیل خواهد یافت. سلامت و سربلند باشید و در پناه خداوند بمانید. تشکر از شما.